Nagsweldo kan, amor honey. Wen, honey. Apay, kasapulam ti kwarta. Un nga rod. Hay, agbayad ak manen iti bill mi ijay balay. Due date mi manen. Manuti kasapulam, honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000, honey. Sigurado ka? Amangan no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko, okay day ta kanya kun. Ay na, I love you talaga, amor. Nagsingput ka. Isuan na in love ak unay kan ka. Tanakasingsingput ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas kan kakasingput. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga ag problema ka, honey. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti oras sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya? Apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Intid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmet kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin as sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kay pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idag trabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanin, talaga nagbalinan nga imot di anak ta. Manipod at danobya na. Baybay amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun ano dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga ngamin. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot sa ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ka unyo. Dakon ka ba ilang tagtrabaho? Napigsa kan to pa'y ngagsursur iti pakiinom kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidem. Kitgagangay iti lakay Agbiro iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talagakit di nga aramid mo. Saan ba't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakay dan. Makaringring ka. Sumanao ka manay. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo song batan ti awag ko itay, mayat. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Anya, hunak lagi din nun niya tinabasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, iso arumwarta ita. Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko ngamin ni nanang ko. Takanayon ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, intalamangan ni Terwar. Kalbasan na, agpaserta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga, Rod, my love. Ngam ilasin ta kumantitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan tayo jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa.
3,000 pesos, my love. Agyaman my love. Talagaan na idumdum at ikinasingput mo nobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyaman ha. Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang nga maumpay maitid ko a kwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laeng anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko a kwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adamat kit di ginatang ko akasapulan ni Jay kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Aywan, kumusta gaya mo jay nobyam? Da kayo ka di pay laeng. Wan nanang. Kaya't ko kuman ayawid dito'y balay. Tap nagdan na kamin. Ngam di namat mapanawan ti nana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya? Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababae ti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti aggustukan ka. Jak pa'y pinadas nanang. Ngam panagkunak. Adayo ang mapasamak dayta. Babae laeng ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Kat padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Talaga gid nga imot day diyang anak mo. Sinugsugan siguro dyan nobya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nobya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day diyang arod anobya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na diyang GF na ti sweldo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nobya na. Saan namot a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Na itao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atilay sidsidir mo? Agtrabaho ka kit di tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabas sitlaeng. Taaglaku-laku ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbag anakam. Imbes apaginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamit nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh. Ta saan namot nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makaaw-awat. Pasensya kan ano dawat adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay kumata saan ka maupupay kanya. Santo apulos mayit. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyaman amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak nga agbayag iti ha. Agawid ak matlaad agos. Wan, uray dual daw mula di balay. May saal daw, mabalin. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kanto di balay yun o kayat mo. Ah? Ay saanin? Adda trabaho saan? Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apay kastaw na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, ta itaaklamanen ang makadalos iti husto. Ken adda sumangput a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor Jay Nubia na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalosam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang putan na. No agarte-arte di isuntag dalaws no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalaws. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay aki. Anusan na? Baybay anak ka de, takayat kumula ti agdalos. Tani, italaeng manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito'y balay dayjay. Di lagbaing. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng.
Isungarod mo ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit dingag dalos. Tawan mo't lat aramida. Among mayait, nasaysaya at no lalaki, ti pakirelasyonam. Saan ani amor, tadi kay maadan iti anak. Ni amor ti ayayatek, tata. Oo, sigurado ka. Ang mga no sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka, kinayat mo di anak ko. Kitsaan mo't unay agwapo at tumbaw. Jackpot dyan, ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man di anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inakag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlano bigat na. Awan kadwa ti inak ije balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanan? Kabailak mo ti agawid na sisyak. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwag no, kaya't nakmutla para kin ka, wano saan na? Kayat nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manukang, awan maaramidan na. Ta saan mo't nga iso ti makidan nakin ka. Siyak mo't. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam? No kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, ada talaga itid ko akwartama. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya inted mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipauit mo adagos ha, orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Agsina talaangan no agreklamo ka, amor. Asino day nga amor mayat? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka. Iyag mo day ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya? Nobyo nakbat ni Mayata? Anya. Mayat, anya ti kayat asawan da ito'y. Luklukon nakasta ka di. Kwa, agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat. Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudi kan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Iso nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, sige, ibagak sami. Tapnoy baken kansan. Nakita ki din dyan hubiyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga no nagbiddutak lang. Amang ano karupupan ako nak. Gampod no magayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya? Kasano nga ubing katlakay mo't yun nakasaritak iti cellphone? Anya? Ubing madya nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang iti nasurok a 20.
Anya, Naglailo day titunggal maysa. ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya day jay, sir. Sa dino ka iti balay tagnagan iti amor, solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yukan ko na. Adda ka din ni amor, kabsat? Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Kat amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka ka di iti agpaiso? Wan sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babi. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mat. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan ba hindi dya babae? Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto iti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Siyawan pain. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok. Dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto tak gayam. Adda siguro itayan ti sa bali ang nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan. Siyak gayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatigdog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige tani, agrobatak pa eh. Maladaw ako ni ti trabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay isanan sir, kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day to asabong, kabsat. Basta ito yun tokin ko na kabsat. Kursunadak nga minti anak kayo. Nga uray tumboy. Saan mo tamadlaw tumboy? Babae day jay. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin ko na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kin ko na. Nagdaton ni Sami king ka. Aklo na maun anak kao. Kaya't kulay jay para king ka. San mo tamadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila busis na tilakay. Pagan anok kumamot na jay ngay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay. Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay kata karibal kon. Oho? Saan man? Agpaiso ti pagbagak. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaadwan mo't nga gasawa kitag kakarupat ha. Kitayam ni nanang mo. Medyo agkaruprupa kami. Ni. Adda dilugan ni Sami. Ay na, umay na ka manin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibagayong awanak niya. Ay saan? Di kag limang sangmum ni Sami. Ha? Ni, Anya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day jay tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamak ka. Natumba ni nanang.
Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin sa amutan. Ay sus, itaray tayo hospital ti naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nak mga yabi ti pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin, makisarita kan. Tayo sa ti pagluganan tayo. Sige tatang. Umustang ti inam, amor. Nagatake, Sir Sammy. Ngam nasayaat ka nun ti kasasad na. Naimbag ata sa nagrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din, tanay-tanay adagos dito ospital. Ay, sir sa amin, agyaman kami king ka. Awan na yaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makarwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mo't lang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami, sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas, inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may itid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inkakisangweng nain. No siyak, awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsyag ang naragsakan to iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo ti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyon sigurado alokwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laingay. Tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan, tasan kayo akagura, Sir Sammy. Ah, Tangay na bayag mo ito nga, agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro, tapno aklo na kung tayat yo. ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok ngamin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddutak. Natin nagmutin tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan to agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor? Makaamu ka Sammy. Ala, pimintas ka naggapoy di syudad ala ni. Saan mo ta, Eva? Kat, kumusta nga tibiyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mat. Kano napintas sa ti trabaho nila kay mo? Mayat sa ti sweldo na. Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtadla iti igatang iti para ijay balay. Ay, mayatan At least mangtadlat ta. Saan kayo amaawanan? Tada trabaho na. Unmat kat di ngam, basta. Agbabawi ak anak asawa iti lakay sika. Ni, apay mat. Nasingput samot ti asawam. Idi damo itad na amin ti sweldo na idi kanya. Ngam idi na amuan na nga agsugsuwala. Imutan nakmateng. Apay ngamin nga agsugal ka. Pagpalpalabasan matla iti oras, friend. Hay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad jas. Ano sa mo tadan anak yo? Ay, isarak nakman kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mangbantay kadag iti anak mo no panawam ida. Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man jay katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Siputan na amin nagaraw ko. Iso nga isarak nakman kit di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam? Ay na, mayat man kan saan. Awan maaramidan na. Siyaknut lang ti masurot. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay.
Alaman, tulungan man friend. Kaya't ko trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat matiswaldong ang. Sige, tagdamagak to nga rod, friend. Sumurutakkan kan iti pa nagsublim ijay. Anya? Di mo't at the boarding house mo ijay. Agbingay tan iti abang. Makikuyugakan kan. Sige. Sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam, Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit na nagitang nakta. Makaumat ti agnaudlatan dito'y balay, Peter. Maawatan na ko, ma. Kaya't kumati agaliwaksay. Kun kaya't ko ti makatulong kan ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talo la abulan. Kaya't kula apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwartakan ka. At least, no mga bakak, manayunan ti kwarta. Manumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay tikasta. Sana nasaya at tikasta. Palubusan nakngarod ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngam no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanyak. Saan akon ang pumanaw? Jakmat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na nga rod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang, isupay laang ti mga sikaso kadagiti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan di nga to. Saan una ang nalawang ngam at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton adan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan. Paggudwaan tantuan niya. Pagguduan tanto amin ang magastos. Sapay ko mga rod ta makatrabaho ang kun. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko. Inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant tay jay. Sigurado amayat ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat Di ka madanagan. At da gayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may istambay. At dadagos trabaho mo, Eva. Kun nga rod, iso thank you talaga, friend. Basta say atan ti trabaho mo narigat tagsapol iti trabaho ditoy. Wala ni, promise. Pagawidem kit denday asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kayat nanang. Nakasapol nga minan iti trabaho na. Pampanuynoyam tumata ka na yawn. Inispoiled mo, jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraag ti kayat na. Isa baybayan yawn. Ibagam nga rod tagurnaw. Urnungan na ti sweldo na. Tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, kayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na. Kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitad mat amin nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. At dapay kat sadsadot na. Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat kukuan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid nanang. Nagsweldo kan, Eva? Ay, kwa. Ay, when, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan dagiti daddo mo pa ababayadan diti boarding house. Makaliplipat kan sama nga minan, Eva. Mangtad ka mat iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang.
Dahito man pala ti maitid ko, friend. Taimpaw it ko ngamin ti kwartak ijay lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ha? Ano sampay to'y sangaribuan niya? Day tala ngamin tinagbatin. Pasensya ka pala ang friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale, bumawi akto numaminsan. Eva, agreeing kan, aldawan. Anyat orasan ay ala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo. Ay, adda, ay na. Ay, yak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot ti agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko managiti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak irwam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ti anak mo ngam di mo pala mo dagita trabaho? Imposible mo, daytan Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamang anak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Si Kamot Gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak matan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito eh. Bulaan nakmanin, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito sa restaurant. Ala, saan mo ado tinapipintas dito eh. Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. I could thank you latan, Oh, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Ang mabalin ka din alang TCP number mo, Miss. Ay, oo na. Day talaga niya. Sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturog kan. Sino ay data kayo inawag mo? Di asawak. Ayun, rumwarak biit lani Ni, papanam ka trabiin. Adda lamapan ko isabat iti plaza. Adda ngamin inlakok iti online abadok. Kat adda manggatang. Anya? Apay di mon maipabigat. Saanin, taag flight ka nun. Italaang tiwayana. Ilak mon ton tiridaw. Agtuktukak tulatan no sumangpweta. Nagturogam idi rabi Eva. Di kamot na ure ang nagsublin. Ay na, sa anak anaturog lani. Inawis nak jay buyer ko ang nagdisko. Anya? Sigod ka di nga mamom dayta? Wan, gayam ko iti FB. Pinagusto ako na taag flight nga minun. Ayun, awan pailat maitid ko share ko iti abang Taimpaw it kun ti sweldok iti balay mi. Nakaliv nga min di asawak. Tanasakit ka no ti tumang na. Ay, alakot na. Anya nga ron nga Kinuray ti share ko iti danong kan kuryente. Awan pailat maitid ko, friend. Saan na bale, tabalasang ka. Awan paggastusam. Saan nakas kanyak, adda pamilyak. Adda anak ko apaggastusak. Iso asapay ko matamaawatan nak, lani. Kasano, Eva? Ada tayo bulbuloda ka, kwarta? Wan, ato'y Nangibati ak iti allowance ko. Tapno adda pagpletek amapan agtrabaho na yan. At yamanak, pasensya ka na. Gipitak nga minita. Sana bale, tano maalak ti kwartak, bayadan kan dumat lang. Ikan kan to pa iti kwartam Agyaman na krayan. Ngam saanan, takababain mo. Basta ikan kan to iti kwartam. Iso nga anusan nak pala itawan. Tane, di da pa yung amin binayadan di impautang ko kwartak. Ada kwartak nga inutang da. Medyo dakil mo't agatad Umdas apagbalay tanto. Ha? Apay akasla naklaat ka. Di ka mamating ay kabalay kanto. Agpaarami dakto iti balay ta.
Basta di nakisuksukat arayan. Tano siya, nakasaganak amang panaw iti pamilyak panakin ka. Wen, di ka madanagan. Si ka lang ti babae iti biyag ko. Eva, agawid ak iti lugar tayo. Si Kangay, di kagawid? Ay, kwa, adda trabaho. Ni, holiday matitidwa nga aldaw. Kasano ko mga da trabaho? Apay, di kay ag-holiday? Saan ka nung arod, Lani? Iso ajak makaawid. Agkat, agpawit kay ti kwarta na kita anak mo? Ay, saanan? Tanagpawita kun idi na minsan. Sige nga Rod. Si Kapay lati makaamo diti boarding house ta. Uwan, Lani, di ka madanagan. Taagdalusak tubayat ti kaawan mo. Nagawid ka mo't gayam lani. Jay gayam mo ngay, apay asana nagawid. Ay, ada ka no trabaho na, Mang Peter. Iso asana nagawid. Awan san ti panawon na ti pamilyana. Taon ti mo umawag di na maaramid. Ha? Ni, apay, saan nga umawawag ni Eva kada kayo? Saan nga rodan? Ni, kunak, ano da kayo ti kanayon na kay nawag na itirabi eh. Ganna ko nanapay nga ipawpawit na amin na sweldo na. Isong awan maititid na share na iti boarding house me. Anya? Ne, awan mat. Kat no manipod nagtrabaho, awan na pulos inted na. Aniya? Sika, apaya di ka reply iti chat ko. Pasensya ka, Neva, hani. Makios-osarak lang amin. Awan tayo cellphone ko. Nangikam ngay iti cellphone mo. Nakasalda nga ron. Nagkurang amin tinted mo kanya. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Nadaman kiti kwartam intasakaan. Ha? Hindi ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Numaalak ti kwartak. Siyakto matyagastos iti para ka data. Alangarod, rumwarta no madamdama, tainta sa kaan. Naimbag man tanagawid di boardmate mo. Nawayata ita dito boarding house ya. Uwan, holiday ngamin, iso ang nagawin. Inton bigat pa'y asumang patday dyan. Iso ang maturog ka manin dito eh. O sige. Basta intanto sa ka anti cellphone ko, hanya. Uwan, Ryan. Una yung tikas tang aramid mo, Eva? Nagisangpat kay ti lalaki dito dagusta? Magkukwa. Sino day ta lalaki? Ay, kwala ni. Urnusan nyo man tilangayo. Nagalas titsuran nyo. Apeng aramidem ti kastoy, Eva. Di ka maasyan iti pamilyam iti lugar tayo? Pasensya kan, Lani. Ngam di mo lang amin amo ti stress ko iti sidong ni Peter. Ti amo ti tao, nasingpat. Ngam kinapudno na, kabkabilin nakdayjay. Anya? Kanalaing asumao. Atiw na pa iti babae. Isapin manawak iti balay. Pimanaw ka tap nagbirok kay ti kasukat na kasta ka ti? Lani, Pangasim, sarda nga mon ti kastangar aramidem, Eva. Sinaamon day ti alalaki. lading itak, Lani. Ngam ayayatak ni Ryan. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Agpinpin natag kami. No kasta nga rod, ladingitak. Ngam nasaysaya at la pumanaw kan dito dagus ko. Tamalas iti pagtaangan ti kastangar aramidem. Agpin na sensya talaangan, Eva. Di mo't makalagi panjay asawam. Di matagawidan. Kaslamot adda ijay abrodan. Tadi pa'y agawidan. Busy ka no iti trabaho na nanang. Apay, saan ama ilaw kadagiti anak yaw? Diyak mo ay iti na dyan manukang yaw. Ay, sus, nakabirok sa mutan iti nangisukatan na kan ka anak ko. Ha? Saan ka butbut ngayon? Ngam awan kastay agbalin ka anasipot, anak ko. Di ka unay agtaltalak ijay asawam. Tanay, kaub-ubingan na. Kanadamot itsura na. Kan idi pa'y laang anadlaw ko. At dasar sarampiting jay asawam. No lalaki ti kasangsango na. Ha?
Nagsweldo ka, Eva. Wan, ngam imbayad kun iti abang. Anyamot tayo. Manipod limasin kay ti boarding house. Awan mo't may itod mo kanya kon. Wan ata ni, nagngina mo ti abang. Sa bali pa'y ti bayad ti silaw kanda no. Sige, mapanak nga rodan. Papanamon nga kunak man no umay ka dito boarding house ko. Saanan? Tayo nakpay agsingir iti pautang ko. Kaano ka nga agsubli nga Makitan to. Makitam, di husto jay atap ko ijay asawam anak ko. No kunak to mga mingken ka. Impatag ko'y Diyos to ti asawak. Awan na mo ka nagkurangak ken kwa na. Ngam apeng inaramid na ti kastoy kanya. Nakasapulan iti ubing ngam sika. Iso abay-bay amon. Lipat amon. Dagiti latan anak mo ti ipatag mo anak ko. Bay-bay amon jay balang kantis nga asawam. Umayak man, friend. Ne, Eva, kumusta kan? Sumra ka? Pimanaw akong iti pagababangak, friend. Tawan pagbayad kun. Diyak ngamin agtrab-trabahon, tama di ti bagbagi. Apay, anyat sakit mo? Kuha. Again, awak, friend. Anya? Jay ka di lalakim ti amatin inawam? Wala ni. Iso na lang ang tapinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita kanya. Anya? Agawid ka na. Agsubli kan iti asawam. Agpakawan ka kankwana. Barang maawat na kapay. Mabainak, Lani. Kan mabutangak. Amangan noan niya ti aramidan na kanya. No kayat mo makikuyog ka kanyak inton bigat ta agawid akmanan. Agsubli ka kit iti asawam. Barang mapakawan na kapay. Pakawanan na kumapitar. Aklunak tinagbasulak. Kat pagbababawyak iti kastoonay. Nailaw anak. Pakawanan na kuma. Ikan na kumapay iti may sa agundaway, Peter. Pakawanan na kuma. Ipagpagapong kuma kadag iti anak na. Itata pinanawan na kan ti lalakim ket masikog kabayan sa kakundi subli kanyak. Lading itak, Eva. Ngam awanen lugar mo diti pusok. Mapakawan ka. Ngam di kan maawat diti balay. Tiyakon mairusok ti makiden na iti balang kantes akasken ka. Isa pumanaw kan. Peter. No kasta? Agawid ka ni iti probinsyayo, Eva? Wala ni. Tawan mo tanti sa bali apapanak. Di na kun kayat ti asawa. Ay, anya nga ron ngay, awatam at ibunga ti aramid mo. Gasta talaga. No dakas ti mulam, awan nasayaat nga pitam. Isungaklo nam tigasat mo. Wan nga ron. Agbabawi ngam naladawan ti amin. Mala, an nadamta si kugmo ta inosente dayta. Agpatibgar ka. Pag nakmam, ti kasta napasamak kan ka, Eva.